Kungako-ke sidaba bese sesithatha leli thuba lokuthi sidaba sesiyakusummarize konke sisho nje namavesi phindise ne-sermon nayo le taba yi-summary lapha nalapha libhuku lakho libe sedodana. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga kakhulu Maswati ukuthi leli gama selajwayeleka ukuthi nisibambise ngathi lento umfundisi noma ngibani sukathi ithume yena. Sibonga nje ukuthi nithi ibambise nalo gama likahle ukuthi nithi ibambise like umuntu nabe bekaganga sokuthi emaphoyiseni ukuthi ngiyadibambisa. Asisho lokho, sisho lokho ukuthi ibambisa nje ukuthi wena lo msebenzi. Ngicela-ke ukuchaza lokho ukuthi kungani nje ukuthi sigijime silethe lawo ma-scriptures. Moses umkakhe Ziphora uNkulunkulu akafuna kumbulala, wagijima wathatha litshe babe imikhwa benjalo, wasoka umfana sitasho njalo wajuba lijwabu on behalf of Moses, washo ukujika lapha wathi hawu wena indoda yami ngokusoka. Lise iBhayibheli uNkulunkulu wamdedela. IBhayibheli likhuluma ngokuthi ngafuna umuntu aba sesikhaleni ukuze silaka lami lingababhubhisi. So uNkulunkulu uyafuna umuntu aba sesikhaleni. So sibonile njengoba lokunye sitakuchaza i-America nje njengoba siyalandzela kakhulu bayati-ke lesinabo esikolweni nalakhaya ukuthi i-America nangu Matewu 21 verse number 43, the kingdom shall be taken out of you, kusho Jesu, and it shall be given to a nation. Yathi America siyacabanga ukuthi the nation ngithi bathi basho kahle bathi sicela somhlaba usive kahle. Bengikulalela lokho ka-TPN 2000 late between 2006 na 2007 early. Bachaza kanti vele sesicalile siyafundzisa eMaswati hayi live la kangwane. Yebo-ke siyati political unrest nako konke lokusukwakhulunywa nako konke sesiyachaza-ke ukuthi leli live leli lapha kuGenesis uNkulunkulu uthi Abraham sive sakho sitawugcilatwa ngilesinye sive, but after 400 years ndabe sengiyasikhulula lesive with great wealth. Ngeke ukhanze kubhaliwe Egypt lapha. Then-ke bese nalapha-ke kulo Matewu 21 kuthiwa a nation. Bese kuba netinto lethambe aba sensitive lo ngathi siyadibuka ukuthi uNkulunkulu wathi the king, ngiyakhuluma cela ngikusho nje ka-VOC lokho ukuthi kuba uNkulunkulu une-absolute power. Ngosachaza nje kuthandazela emave lanebukhosi ukuthi bukhosi bungabi netinto letingenta live lidele kuze kusuke lobukhosi ngoba uNkulunkulu wathi inkosi not president. Njengoba sachaza nje kona nje le nkosi original ofundza iBhayibheli akhathi bacela inkosi ataze uNkulunkulu abanikede Sawula. It was very wrong. Kwathi uNkulunkulu niyangilahla, baqhubeka vele sikufuna niyangilahla. Shothi stage number 1 lokho. uNkulunkulu lithi iBhayibheli inkosi yemhlaba onke amave abuswa nguNkulunkulu. Ngakuchaza-ke lokho bana kusengingenile kumnazi lesinye isikhathi itinto ongadishidi le nemambala kodwa nikhumbule ukuthi this is just a summary. A teaspoon from the sea or from the ocean. uNkulunkulu inkosi yomhlaba. Awu nemambala-ke babanikeda uNkulunkulu Sawula wabahlupha. Kwahamba vele kuze kudalwa nabo Davide nje kwahamba kuze kube in the present moment. Then-ke some years back now sithatha history. Emave onke vele athi safuna ukubuswa inkosi labantu basigcilata laba bafuna ukuthi kungene umuntu after 5 years. Lamanye amave bo-America nje 4 years kanjalo. Well, to cut a long story short ngoba sebabonile bazalwane ukuthi just stage number 1 uNkulunkulu bamsusa basifuna sela kube nenkosi ukuthi abanesithundu the God is not a president, is the king. Kude futhi vice king ngokuba na vice president. So kwaba stage number 1. Kahamba emave vele asusa athi akasafuni inkosi. Futhi ngeke sibablame labanye vele bekhona semakhosi khathi agcilata abantu. Ngiko nje Petro uthi ku 1 Peter chapter number 5 uthi lusani lelibandla lingadende emakhosi. Lokhu nje bese kuba khona
So uyabagcilatela abantu, uyabusa nje, gijimani njengoba sengichazile nje ukuthi onke amavilane ebukhosi kufuna kungabi nebihihi. Donke athi besebaleni. Akusiko ngesikhathi kuchamuka budli, kuchamuka ini, what is happening. Suke kungisathane nje. Kufana nomuntu nje lokhanzela athi ushayela udzakiwe. Vele ngiye kwamadimoni. Njena kube sikubona ngidasho njalo. Umva athatha umukhwa nje agwaze abantu. Lo athatha isibhamu. Lo nyathi bambamba kwentekeni ngiye kanje lidimoni. And that's true vele. Idimoni liyangena. Njoba nanathi bafundisi nje ngisho njalo. Uma uNkulunkulu asisebenzisa ngeke sithi yangibona nje mina emnisi, mina uNkulunkulu uyangisebenzisa. Umhlabelo uthi uhlala kimi nami ngihlala kuwe, nguwena lo wenda umsebenzi. Lithi iBhayibheli, not by might, not by power, but by my spirit. Shothi akusithi nathi ngesekudla kanjalo ngala. Mina akathatha umukhwa nje agwaze umuntu akusuye, is the spirit behind. Ngiko rebuke the spirit, bind the strong man and set the man free. So nalapha-ke lo moya kuba khona singene ebudli ngani lo muntu solahlekelwa ngile kingship lobukhosi bebengasho njalo. Sakuchaza ngoba lokunye ufuna ukubeke nalo nje thina we don't take sides. Noma ungathi ulandzela konke lesikhuluma ukuthi abathe bomnisi bangaba sesikufundisile nawe, it can take time. We don't take sides. Sibuka nje ngala sithi labakithi fana nasekhaya nje noma budalwa esithenjini babakho noma makwakho ungeke ukukhulumisa lo umake lo mncane lo. Kusemndenini don't take sides. Kukholwa kwazi ukuthi angimemedele nje ukuthi kukholwa sidaba ukubona ngalokuthi are you matured lokuthi uNkulunkulu uthanda bonke abantu. So tamane ke interpret hayi lo ungakithi. Ngikho legama lithi intercession, crossroads. Anyways, that can be another topic. Stage number 1 ngewendlula ukuthi bamrejecta uNkulunkulu. Kwahamba kwagcinisa kufika lokuthi abasafuni kwa labo president, labo inkosi abafuna president. Ngikho ke Jesu nakafika nakhona kuJohn 6 nje lithi wabaleka bekabona sibathi afuna kumenta inkosi. And then kwafika sigaba la khona ke nasahamba Jesu kuzenzo 1 iBhayibheli lithi uthi Jesu akusekho kwenu kwathi ikhazi nakhona bambuda bathi so yabuyisela nombuso njoba nyalo sola kaIsrael kude inkosi. Let indlela get deep. Yebo asisabi ukuthi khuluma kodwa sithi khuluma ngenhlakanipho especially ngoba nawe ukhuluma ukuthi abangazuthi sekunjani kanti ubeka nje induku ebandla ukuthi uNkulunkulu ayithatha kugalele lafuna kugalela khona. Sikhuluma nje, we are presenting what the Bible says. Nalapha ke sachaza ke sathi ke so uNkulunkulu ke lelive nakalikhetha lokuthi into khona ukuthi livete ubunguye. Ngiko ke nase kuvela lemhlabashana leli lesachaza one time. Le mhlabashana le. Sakubuka sathi lobu khona. Angikushiyeke lokuba singakhuluma sekhuluma but ke nje interested kuko nakazi ke just the kingdom shall be taken out of you and be given to a nation that will bring fruit thereof. Kakhulu ngisebenzisa King James Version lo verse 43. This is amazing. So iAmerica yathi sibuka leti mpawu ukuthi the nation lena ngathi ngithi ngoba sibathi siyabuka vele nobuka bekunene bayasebenza. Ngase ngadadisha nje ngeAmerica ngabuka nemnotho wabo. Kwahamba kwaba nathi inkinga. Then ke of late especially this year kunalomnye nje noma ngete kamusho siyabuka ama-clips akhe lo hamba wakhuluma na Mr President lo khona nyalo wachaza ukuthi akuphenduka America siwende nakho. So lebe sikubona ke kunama-shorts le ndawo ukhuluma ngawo. Sesiwathathile nje lamanye ngoba siba nesikhathi vele ma-hours. Ngisengabuka emehlo wami nje ngathi lenzabe licingo. Kubuka into letiningi ube khona ukuthi baliyaphatheka lona. Noma ngabe ukufaka nasekhikhini isikhathi uthi uku-alter nakho nje bese sebhunyana nini kwaba khona lokho ukuthi sengihamba ngiyakhumbula nje nangihamba lapha ngithandaza ngase-stadium then emva kwalo singalithatha licingo sengiphindze ngikhanza sebangisendele lenye ma-video the current news sakhona kwathi ke lesi bese sihamba sifundisa ngawo. So eAmerica ke kwaba nesiprofethi usaba-repent. But awubona ke labanye abantu abanomsa nasibuka konke lokho kukhona athi iphepha bese uyabuka nama-comments ke siya-screenshot. Ngicela kwendlula ke nalapho. Then ke uNkulunkulu ke ngokusithuma sibonile South Africa iSouth Africa siyathelela nayo kakhulu
kwafala abanye abantu wathi uNkulunkulu, hey, asigijime sicele nje ukuthi lolu laka silingise Moses sijikele lijwabu. Kuthi eMaswati kwathiwa le ndzaba yendilinga asifocus kakhulu kulo mculo because ngasikhathi kufana namagama nje lathi if you love money, money will hate you, and if you hate money, money will love you. Sakuchaza-ke ukuthi kusho kuthini lokho. Ngasikhathi sihleti leli fana nokuthi nje noma kanyakazela ngokuchaza ukuthi uma umuntu umbhadala imali akusilo leli phepha. No. Imali it's the talent ngesencele, then ngesekudla ngathi it's your gift. Ngihlale ngibekisa umuntu nakathi emnisi ngicela ukukuheshela awuthi angitshaja imali nawo ndakutshaja 200 ngibekise nje baboma. Imali lenkulu i-Central Bank layivumako. Uma lo mbahesha ngemishini bese kuba khona sengimbhadala nangimniketa lo 200 ebebe ngathi ngimphethe esandleni yiba ne-picture. Nangimniketa lo 200 akusiyimali leso silinganiso nje ngeliphepha leli. Imali ile ngekhathi ngibhadala le mali le ngekhathi awuyuze uyibona imali. Lokhu nje lokuliphepha kusilinganiso. Ngiko sachaza besinasifundisa abantwana njengoba besinekhempu nje ukuthi kanjalo nasidlala. Nabe sidlala ngiyabekisa uthengisa ama-drugs lefaka ekhasini sango mhlambe lapha endlini noma kumbe account yakhe asengibekise nje kuma-suitcase ukhathi mhlambe kuna 10 million angisho 10,000 10 million. Lo 10 million okay ngihlanganise nje lo thengisa insango ama-drugs nalo uhamba ekseni enzamba amakhuthuze abantu abamuka ama-cellphone athengisa. Shothi le mali lo 10 million nake ukugebenga abantu nokulima insango lelo lele ngekhathi nase ngaleli phepha selibhadala le mali. Ngiko lo mfundisi wathi abantu basuke bashiya imali bacosha liphepha bangayithola imali because imali akusilo leli phepha sengumphumela wemali. Money is your gift, it's your time, it's your education if I were to speak English. Sibe sikhulume-ke nabantwana kube mnanzi. Nalapha-ke kanjalo. So umculo lokuphila bungcwele nebantwana nje kube khona nje wahlanganisa i-education nokujola netinsango. Stick to your books. Nasinganipha nje sisiniphe ukuthi kule weekend leya nasinebantwana but-ke ngemgcibelo sibaphile bazwana sachaza ukuthi bantwana sesiphuma nema-TV njengoba labadikwe mission labanye benikathi bagcina bekubanza lapha sabafundisa abantwana lokuthandaza. Saphuma nama-TV besenta ibreak hle sihamba silapha emlilweni. Emva kaloko-ke letimbali tethu sibeka i-TV lapha nalapha. Qala baguca khona phasi sifake nje lokunye nemaphoyisa kwaba khona lokhu bekukhona sithandaze nayo lo mndeni. Kwaba khona na-National Commission wathandazelwa sakufaka abantwana lokunye bekhona netikola-ke bevele njengoba nje sathi bayasendela abantu luyasendela isikolo sitokhona ukuthi nasikole sakuphi lesi bese bayathandaza-ke bayamemeta abantwana. Timbungu nje taSamson wathi bopha wasudijela lapha emasimini amafilisti. Naloko-ke sitawubapha abantu nje bahlale sithi behold these kids. Uma labantwana sebahlangana lo mnye uchamuka kulesikole lesi ini siyathi thina sifaka ini then nawusebenza umemede kakhulu. Ngesikhathi esifikile nje bazwana ukuthi silungisele i-rapture ngihlale ngisho ngithi kudoda utshela lomunye ukuthi izelikhalela icilongo asambeni utati vela. Nalapha-ke la siya khona ngoba nesimo phinde futhi asivumi. La siya khona kufuna sikhuluma nje haleluya usheshe kuve konke lebe ngakuchaza ukuthi sente naku nanaku nyalo sala ukheja nje. Nalapha nje sathini ukuthi live lamahlombe ethu. Ngikhumbula ngichaza nje ukuthi nasihamba lesi sikhathi sibuke netimoto talabanye ngoba khansi imoto yethu bayathi nawo sothi asinoyibona imoto nayo kube khona ukuthi sithi valele nini nje besikamanzini sifunza 10 chapters oba October sihamba simemeta singena lesitolo lesi sipaka simemeta sifunza aloud safika nakona prayer center the same thing sabachazela abazali ngemgcibelo senda nalokunye lokuningi lokuba khona ukuthi awuthi ufuna leave uthandazela leave awumemetele njengoba nasi nje sesimemetele sitokhona kubona nakhona siyakuzama ukungibathisa but lokunye vele ngalokuthi abantu ufuna uzuchaze ngiko nje ngithi lokhu la studio nyalo ngathi ngiphefumula umoya ukuthi nje asilingise i-rapture ukuthi tibonele nje leve nokomoya ndabe siyabona-ke kungakho nje ngentele enye i-audio ngathi kule audio lokuthi simthanze lo John chapter number 2 umshado wasekhana nenkosi Jesu asibhidlikane mina ngidalivusa ngetinsuku letintathu sonke le chapter leyo yini ekithako
One of the things sithi ke lapha i-set up ukuthi Maria wabona ukuthi kude liwayini wahamba wobika. Sesithi noma nishadile nisekhaya ningumndeni noma nisekomitini ningu-7 kufuna kube naMary utawubona ukuthi sakushada liwayini la. Njengoba nje liwayini siyathi vele ukuthi lichaziwe ukuthi liwayini Jesu bekamenyiwe so meme Jesu kuthaba neliwayini. Uthatha imoto nje usuka kaManzini eMbabane lokuhamba nje ufike la uyakhona ungatholi ingoti liwayini lelo. Uyamema njesu kulo mshado ukuthi usuka kaManzini eMbabane uhamba ngekhumbi noma uhamba ngemoto yakho. So that's how simple it is. So ningahlangana nje naba more than 2-3 kuyetulu. Kufuna kube naMaria utawubona asengiyobika enkosini notakhona ukuthi mina ke ngilomunye nalabo abanye lesisebenza nabo kube khona ukuthi mfundisi siyabonga ukuthi ube nguMaria. Futhi ke samiyeza sabekisa sathi leli gama lelithi Mary lisho ukuthi man at the right yoke. Man at the right yoke, lo M-A-R-Y. Sasiyabekisa ukuthi sikuthatha lokho. Maria bekuyintombi nto ingazange seyihlangana nomntu yakhona ukuthi ikhulelwe ilethe Jesu dzili phasi. So nawe uzuthodzilita Jesu baqhamuke bakamnisi bathi maye mnisi ndvodzana yethu usibusiso kufuna ngibe nguMary ngingabi neliphunga. Njoba nje kunjalo ndabe sekungakhona ke bakamnisi kubalandzela ini ukuthi abakhona ukuthi maye umvanethu. So wonke umuntu ophila apha ungcwele losinzisiwe unguMary uva kulabanye ithi enkampanini kube khona umphathi athi mnisi lo mfana lona maye ingabi ledonsakho la uyasebenza lo mfana nawo uyasebenza lo mfana lona uyambona ngisenkampani engaluza nawo naseveni kanjalo community nasemndenini kube khona nje ukuthi lo mfusibusiso nawo ndabe suyahadi ke ukuthi Maria lokuphila apha ungcwele wenda lizulu lathi litawungenisa sibusiso ngaye. That's the secret. So man at the right yoke. Ngiko ke John 10:10 lamthanza kumfundisi sathana nangabuke ekhaya kini nabo umfana akabi Mary ngala ngeke kube lamkhathini ntaba nguMary ngala ungaba at the right yoke yasathana natha kakhulu la khaya ube ebusuku uyabathuka so webile so sejele sebagijima bashiya emsebenzini batholimele bakumisa esibhedlela nawe utawulanza into akasathane la ngalokuthi uboshiwe. Ngileti into ke lesithi satokuchubeka sicoce ngoba leli Bhayibheli sashiya sikolwa sihlalele khona nyalo nje ukukholwa olukhulu luyingehlengele ucaba khona ukuthi yathi mfundisi siyabonga abatshali kuze liBhayibheli ndenda nje nyalo nje utalithanda leli Bhayibheli lengcingwane lesengishito nje. But ke utawubona unye sitakuchaza ngala sekugcineni hlala nami nyalo nje ngiphe ukuthi ngisamarize lokuthi sitobonga nje emaswatini lokubonga ke sithi asichubekeni ke sidonse kakhulu ngoba kusho kona lokho ukuthi sesifundisekile. Ngase ngiyachaza ke sengithi ke so kufuna kube naMary phinze kwesibili kufunakala ukuthi Jesu nakasephenda usemena nema-servants noma bese kubona Mary so endile iphathi yakhe utshala bathi hey noma ngabe yini lasakusho kwendeni sibiyeke abantu labasekomiti noma umndeni leyo group kufanele bese bama-servants lokumnanzi ke kuthiwa leli wayini lasenze litholakele lalabanye bebangadi bese ke kuthiwa leti ingceku lesi zulu nje lesivama ukulisebenzisa kodwa izingceku ezazi wakhile amanzi sazazi kuthiwa labanye bebangadi liwayini liqhamukephi kuthiwa lezi ngceku ezazi wakhile amanzi sazazi laba bebasebenzile sekuthiwa ke vele uma abantu babona nje sekunento lemnanzi Dinceke ngakutshela ukuthi hey kuyasetshenzwa lapha. Mina ke nami ngingifakazi ngoba kucala kimi phinze nalesebenza nabo kube khona ukuthi lakhaya nini izambile zakoyisa sasuka ngabo 1 la ekseni. Sayile kwayothandazwa. Phinze nalokunye singabala sini. Wena sawubona nje kumnanzi khona abantu abangakutshela ukuthi okay ngicela ngakupersonalize. Khona abantu abangakutshela bathi mfundisi noma babe lakhaya. Nathi asivuka sambe sesikolweni. Nathi hey bantwana wena sawubona lakhaya nje bantwana bakhona baphumelela khona abatakutshela ukuthi hey kuyasetshenzwa la. Uyabona ke letinto lethu shothi nebezingasidintsathu. Lokuthi inceke utangabi khona tangafuni kusebenza kude liwayini. Phinze na Jesu kwakhanzela sakekho lotawukhona ukuthi asho ukuthi akubhekele ngeke liwayini igcineni litholakala. Number 3 kwangabi na Maria lotawubona ukuthi kudzingakalani. So asimthandzeni John chapter number 2 ngiko nje lakhaya sekuyiminyaka uNkulunkulu asukumisa sinjalo ngabomhla ka4 shothi kanye ngenyanga njalo ngabomhla ka4 sifunza
sidle John chapter number 2. Ayitekwa-ke lelenye lesingachaza-ke lokunye lesihlale sikusho. So after sekwendekile-ke uthi-ke Jesu khanini yikhani manje uqala usigcwalisana intimbita then kuthiwa khanini manje nakhona lapho sichamuka isemoya wonke umuntu unaye yikha manje nabe nje wena ukhaka usinyalo sesibhedlela kunjani usawagcwalisa tonke timbita lotigcwalisakho one day utawukha kitho uthi Jesu ugcwalisana intimbita. Bantwana nje sibe sibatshele lokho bantu bami nyalo nje basotobhala ema-exam taba kusho ukuthi bosolo ukugcwalisana kusukela ngaJanuwari naso uphase sowuphuma embili uphuma emaphepheni sengiyikha manje uyagraduate yikha manje ngiyekeleni sitawubuye sikucethele. And then-ke le audio-ke ngiyendela bazalwane ngithi sesikhuluma lokuningi mhlambe sitawukhona kusenda kanjani nje ngayo. Ingcikithi beyila ekuthenini nje kuqinisa abazalwane nekubawonisha kubacaphelisa. Siyabonga kakhulu bazalwane kakhulu nani umhlaba wonke kusibambisa sema-ke esikhaleni ngalo John chapter number 6 na John chapter number 14 kwase kuba ngiLuka 17 njengoba ngasho ngathi one day trust me utawati ukuthi why umfundisi agijima athi uNkulunkulu uthe. Emva kwaloko-ke sekuphindze futhi sesibongile ukuthi sibonga nje ukuthi asibahlekile abanye bana ubonga ngasho ngathi ngeke nje esibhedlela ufike ukuthi bantu bagcwele ufike ukuthi babe ngiyakubonga nabanye bagula buka nanga uyachwisha mina ngiyaphila ngozi bangamangala. But lokhu uvumelekile ukuthi ukwende nawedwa uyile esibhedlela ngiyabekisa uthi nawugucaphaza uzeyingozi kunala ngiyababele ngimbonile lapha kunala ngiyamake shothi i-comparison nawedwa it's okay kunala ngiyale ngimbonile ingozi abantu bagula athi ingozi ngiyakubonga mina ngiyaphila. Phindze futhi nawubona abanye abantu mhlambe lomunye umuntu uswele okay of course uyamsida nangabe uNkulunkulu uyasho ngoba akusibo bonke abantu abathi inhlanya la dolobheni sisho kanjalo lofuna nje wena ubanikede lezi iBhayibheli ungasheshe ubeke isandla kumuntu uhlanganyele naye esonweni kusibo bonke abantu nami nje ungikhanza labanye asikunobona umfundisi awungiboni ngedlule ngoba labanye abantu base badisguise nalozi labanye abantu awathi ukuthi ba-underward punishment funa uNkulunkulu akutshela hambe endzaweni lengukuthi njengoba kwashiwo ku-Ananias when he prayed for Saul before he became poor. So nawethu uyakhona ukuthi yathi kunalabanye abantu uzawubona ku-TV kunalabanye abantu labanye amave bethu kudla mina inkosi ngiyakubonga lapha efrijini lapha epantry ikhona i-rice khona loso leshukela phinze ubuke nemali yakho. So nathi kanjalo sabuka endzabeni yaSouth Africa sathi siyabathandazela sasithi asibongeni ngoba kuyajiwa kubonga Luka 17 nje bebangu-10 baphiliswa lo yajika wakubonga wamthi hahla uNkulunkulu nami-ke ngakusho ungakalimiti vele wasendela umusa uNkulunkulu ngoba lenzaba lena i-climate change. Mina-ke kunaloku personal lokube khona-ke ngathi ngithi ama-studies sami njengoba ngisathe ukuchubeka sibaphe abazalwane kwamangalisa naku lesi shoko ukuthi sithola isikhathi wena nje utawuchubeka ulandzele konke sikufaka kubo Facebook kakhulu ka-YouTube khona ukuthi bese kuyasita uthola abantu abaningi lo nje la kungathaketha more than 1,000 abantu kusemsebentini ufumbe nje le link le ndaba isahamba njalo ngoba siphethe this good news. And then-ke sathi sithi wase uNkulunkulu uyagwabula-ke sasithi-ke sesikufundisa iminyaka wathi-ke uNkulunkulu liBhayibheli siyendile ividiyo ikhona ka-YouTube liBhayibheli lisamarayizwe ku-3 wama-chapters la bese asa-edwa ngelamanye langu-39 Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7 kuthiwa ngama-Beatitudes kukhona lokho khona kwandi-reference. Then-ke bese kuba incwadi zemthetho leti 4 Romans, Galatians, Colossians, Hebrews. Kuyamangalisa-ke ukuthi kuphuma 39 zamchaza then naso eda lo 3 wama-Beatitudes kuphuma 42 42 months mos siyamade ngalo mgcibelo kona sicela abazalwane besitochaza nalokuthi nje banikwe i-class work kuthi lo mhla ka-10 besicelile ukuthi akufundwe sisebenze 24 hours akubreaka down kukhona kule video ukuthi lesikhathi asibreaka kanjani nathi senta kanjani
uveni wabona sikwendekani eAmerica ngalo mhla ka-10 nanathi-ke lokho-ke sisetha isikhathi sakhona njengoba leli viki leli esikilo nje bawukhumbula abanye mhla ka-18 October ukuthi imini ziyaqala 18 October 2002 so le date iyafanana ncamashi lelesihlanu lona nje some 22 years back bekhona umfundisi uyasuka esiteki ukuthi hey sesiyocala-ke umsebenzi kalozitha. So we always remember that. So besivele silungisa-ke ama-altars nanyalo-ke sikhuluma vele nje kufana nokuthi sisemabhayini lamnanzi ukuthi nkulunkulu uthi asesitshele umhlaba wonke umuntu uswadu yini nawuva thatha ukubhala kwakho phinde uyibeke indlebe ngikho nje sithi lama-link lakhona eka-YouTube sicela siwahambise kakhulu unkulunkulu uthi akubusisa wena nto khona ukuthi uphala omunye into langeke ayikhohle empilweni yakhe njengalo 42 months nje bazalwane kwakhulunywa-ke sicabanga ukuthi sawubona senta kanjani kwanyalo nje ngikupha lesithombe wase kumfundisi uyakhuluma ukuthi bazalwane ndibonise ukuthi yasho ukuthi Jesu uyabuya ngicela-ke ukuthi sisho-ke ukuthi lokubonga kwethu-ke sibona lokho ukuthi I think sitawuhamba sikubhala nakubo Facebook ukuthi sekuthi-ke bantwana balakhaya kubonga lo 42 months ngalokuthi sakhuluma le ngingakuniketa sithombe kafishane sathi-ke hey nkulunkulu wabese ubeka ukuthi asithathe 7 ama-chapter 7 siyasho siyathi usho i-perfection wathi-ke nkulunkulu nange ama-scripture ngicela ubhale phasi wona-ke sawafunza athatha nje something I think less than angithi nje an hour ngoba besibhale ama-notes but nje kulabo bena abafunzayo bakhona labasafunza nje ukuthi bathi khokha ecaleni bathi-ke naPawulo uthi kuFilipians chapter number 1 akunani pho livangeli liyashunyayelwa namanje abanye balishumayela kabi but mina lo ngithokozisa ukuthi lenta njalo liyashunyayelwa nami-ke ngilowo sikhwale tifunza nje tigijime tiyokucetha but lokho sinabo bayangeda ukuthi kufunziwe emaswati amile esikhaleni umhlaba umile esikhaleni wajikisa ulaka laNkulunkulu ndiyathusa le tinto lesitawudisho bazali sithi asikhone kumakhethe labanye bethu ukuthi asesilandzele ukuthi batshali umfundisi uthini so kunalama chapters lawa-ke le ngicela ukuthi wabhale and are symbol the last chapters of ama-gospel shothi le order ithi Matthew 28 bese number 2 kuba nguMarko 16 bese-ke sokuba nguLuke 24 bese-ke sokuba nguJohn 20 naJohn 21 asaphelela ngu5 then the last 2 bese-ke sokuba ngu-Acts chapter number 1 bese yokugcina sokuba ngu1 Corinthians 15 onke kodwa awakhanza akhuluma ngekuvuka i-resurrection ke sathane uyayisaba kukhona nje labanye labathi asibafunza mina sengiphilile mfundisi sengiphilile ngoba vele sethi ama-miracles singakakubeki tandla wasitshela uNkulunkulu tawendeka lethi sabona abantu kuhluma imikhono kuhluma inyawo labede bangakabekwa tandla sidumisa nje uNkulunkulu ungasiko lokuhlabela kuphela ema-keyboard lokudumisa nako lesikufaka ukuthi ngabe umfundisi yena angahlabelele kukhona indumiso lesiphekehlako letabe sibuyisa-ke lokuthi noma besithi yangena ku-keyboard uyive lento so-ke please ngicela nawe utshelela umuntu nakhona lapho-ke solo sithi inkosi siyabonga lapho-ke sesibonga lokhu kwaJohn 6 John 14 na Luka 17 kubonga simo selitulo ukuthi basi bekude emakhatha inini nalokuthi-ke vele leti into leti bazalwane umbane kushisa i-climate change so silokho kubonga loyo wabonga wena longazange ukwenta nje buyele emva nawe wadla lama-scriptures utokhona kubhalisa thina sabonga sema esikhaleni sendele iminyaka neminyaka ukuthi asinoshaywa isimo selitulo ngabe kushisa lokukhulu ngamakhatha abo-earthquake diphepho mathonado ngikho nje nithi asengikhulume nje ungathuki God is the same yesterday today and forever uma uNkulunkulu lisho njalo iBhayibheli emaHebheru uma uNkulunkulu akabayekelanga laba nicaphansi into uphepha njalo kunanto lokhenzakala ukuthi kufanele ukuthi nje nabe kuvaliwe mhlambe bothenga ama-shareholder kuba yi-shareholder nase kuvaliwe sokuvaliwe kuthi ongabathi ngicela no angingenisi sokuvaliwe uNkulunkulu uthi sesikhiya nathi-ke lo John 6:14 na Luke 17 lesakwenda naloko konke kuba khona ukuthi besingendeli inyalo ukuthi sibone nako emakhatha inini bese sendele iminyaka utase kuba lula ukuthi ubona uyi-shareholder nje uhlufaka i-subscription yakho ucala ubhalise le nkampani kwadikeziwe ukuthi nangu lo sayithengile naye soyi-board member kunjalo ngenala
ngiko nje mina uNkulunkulu angitshela ukuthi bantu baba nenkani ashayele kancane animbuka ahleke nje ekugcineni sofuna kuthiwa ngicuncoza ubumnyango lodudana sengitela ekugcineni sobona sakunjani hawu kuvaliwe nalo uNkulunkulu usebenzani beditselekile ngihlele ngimkhoda lo verse 26 wa 1 Corinthians chapter number 1 uthi Pawula bukani kubitha kwenu nabamnisi-ke futhi-ke ngathi neNkulunkulu ngoba usewasithatha wasibeka kanje basuke eNkulunkulu akusiyi-principle yami sabuya sathi wathi umuntu ngekhathi sekude le following nyalo ngani kumnanzi-ke ngiva sinayo le nto le yangiyekelisa sikolo ngoba la usebenza ngalapha mfuluthi abacontrol uyeva ukuthi when the impact akusiko lokho yabona nje akhathi sifika lapha it wasn't impact i-impact ngale ngcondo yakho buya la kimi icathulo ntamo lokhu lesikwentako nyalo ukuthi sithi sishopele sithi that's the greatest impact like nje nawunaka lo nyaka waze washo sekuthi nje ngabe sekusawunda kabi awuyathi vele le nyenti inceko yathi nathi nje mnisi lapha kwa-YouTube nje nakubo Facebook kube khona nje ukuthi inkosi ikhulumile sithi nje nalomnye nje waze washo wathi yathi ngiyanaka nje it's all about impacting kufana nelidina lethu umshado kuthi ngachaza mina ukuthi silonke kuphume isitifiketi nje njengoba sachaza lokuthi kwakulidina lesiswati nje lesentako abantu bafundisa ukuthi umshado ungawudulisi isitifiketi siyaphuma noma ngagibele etuke manje isitifiketi nje siyaphuma so niyakhona ukuthi beyi-celebration isitifiketi nje siyaphuma and then sachaza-ke ukuthi sifundisa abantu abasha nale mali bekhona njengoba wasawubona nje umshado lo bekhona sibantu loyo baletha imali zongabala sibeba bangakho loyo 30 malanga 30 malanga sithethele mali njengoba nje fana nokuthi nje besingathi ushada lisonto vele abantu bethu abadlile uyacela sikhashana lapha ubani uyashada manje-ke le ndzaba yokuthi bantu batangibuka licingo lami linjani uyaphi nebantu funa nasingishada vele ngibambele lizinga lente wacosha uNkulunkulu phindze labanye babaphuka thina sakwenda nje ngalosu besikhombisa ukuthi hayi sisiphi imali taze kuthiwa hamnisi bekede imali so a good example kungakwenda nawe njengoba nasasebenzisa lidina lesihlale silenda la khaya kuba nekudla konke masi kwakudliwa imbasha lapha emshadweni so kungaba-ke isimboli yana lisonto abantu batadlela emakhaya ucele nje le program wavele walakha esontweni bathi awuthokoda nende-ke emva kwalokhu siphume isitifiketi bese-ke sekuba khona futhi ongaba khona ukuthi hayi bazalwane bengitanithatha nginyise kuphi asengithathe nangu 20,000 bese sesiyamenda-ke siyamdistribute anyway sekuthi nje nawu mati umfundisi nebantwana kaNkulunkulu la sisita ukuthi bakhule sibabona sicontributor uvele elinye into takhona dibita kujula kujula kubita kujula depth call it depth deep call it deep ngiko Pawulos uthi sikhuluma into tamoya kubantu labanamoya lo temoya ngekadive emva kwaloko-ke phindze futhi besides lokho waswabona umuntu khansi ngathi umshado wakhe abe nge-MC nami bengicanga imbili nyalo sekutawungena nakho ngihambe ngihlale phasi ngiphindze ngisukume because certificate ashintshe then ngewase kuba nebantu bafika bathi mfundisi namhla usifundisile ukuthi umshado is all about nje lelisuku loshada ngalo ku-impact abantu nakhona futhi hayi mfundisi Ncesi it wasn't just a day so sinanyalo ma Facebook yakho dasinawuvela nje sifuna umuntu noma kugcoka kwakho nakakubona lo mfu uhamba boMaria bona bebananga nothi na-Elizabeth bakwadlala abantu nathi ngileti indvolo khansi-ke ngidatikhuluma ngibuya nganene naPawulo uyasho nje ngithanda ubo chapter number 12 Romans 12 na 2 Corinthians chapter number 12 uthi hayi uma lokunye ngiyayekela ngoba umuntu abesizomcabanga otherwise uthi nje hayi sisale ngiyekela nami-ke ngiyakwati lokho la sikukhuluma lonye sishobe nje phinde sikuveta inhloko bese sithi yathi mfundisi wangibhaza bese hayi bamba ditholele wena lokuthi mfundisi manje sekuthi nasekukhuluma bese abantu bathatha ngathi kunjani ngane kulabe eBhayibhelini lisho ukuthini iBhayibheli lithi ukukhanya kodwa umuntu ubona ebusuku emabhungane agijima la kune club khona ningisawode kudla kude la Jesu ngamva khona athi ningishukela wemhlaba uthi ningisawode yini lokho into walisiwayo sikuyekeleke phinde uthi ningumuntu wakhe entsabeni non geographical ithi nonke ufuna niye lapha entsabeni ungakha lapha endasi njengakalozela nje wakhe lapha elisuthu but spiritually umuntu lo ngeke usitheke so sinakuhlanganisa lokho sithi ukukhanya kusho ukuthi yemnisi nabantu babona imoto yakho nje babona uhamba edolobheni thina nje kaningi abantu singena e-ofisini namhla kunengcebo siye emicimbeni nabe seyiphelile ngawo lesikhathi sibe sihambe kungadobela abanye abantu bese bayacansuka nakutaba khona abantu
Hey, sobona ngathi kuneline, hey nathi sifuna ukuvusela incengo. Sasibe sisheshe sihambe-ke nomnyaka sibona sebatshali sebahamba bayeda. Hey nami izinto ucela kuvusela. Sihambe edolobheni, hawu, hey nayo incengo. Ube ngumabukwazi. Manje nathi sekukhuluma abantu sebayibika. Kuba ngathi-ke sekurongani na uhlala leZayoni. Inkosi sithi abantu baseSiyoni abaguli. Na uhlala leSiyoni uyayibona le nto nami ngiyinto manje mfundisi. Nasekhaya kini uyafika. Thina nje noma ngabe singaya kuphi ekhaya ngeke nje singifike emakhaya ngoba nangabe sowakhula emakhaya bangu4. Ngeke na ufike nje ubheke phansi uthi batawuthini la. Feel proud. Mina nje la ngingena kaMnisi ngicale khona naleminye imindeni emithathu. Ngingena ngesibindi. Hawu nawu. Labanye bekhona, hawu, hey, inceku. Labanye bekhona, hayi, sidambithe ngale gama ngiseneliso la. Feel proud. Begin in Jerusalem. Anyways, so it's all about impacting. Noma ngabe lipage lakho umuntu afika athi hey siyaphila la. But ngoba Joseph-ke waba neliphupho bomnakabo baba nemona. Kungakho hlale sichaza ungasinika umbhobho nje. Fana kubo VOC. Nakhona bekuvele kube ngikhona sawo. Nakhona nje ukuthi siyosakata sikubonge nje abanyalo senda kube khona ukuthi lawani sebalalele balambile labantu. Abaningi ukudla. And siyabonga silabaningi sebayade hey vele mfundisi uyakwenda ufuna bese uyathoba uthi uyakwenda ebandleni ubona sebakunyathela vele uthi Jesu woe unto you if all men speak well of you because so they did to the false prophets. So that's what the Bible says. Well, coming back indzaba yethu kuthi nje imnanzi kakhulu leti indzaba tizichozololo kanti ibhlungu enyameni. So-ke saba ngama-shareholder ukuthi sayenda le nkonzo. Sesiphokubonga. Nalena-ke lama-chapters lang-7 sitobonga nje ukuthi hey, bazalwane labo labamendelo 42 months. Utawutiva tindzaba takhona sitativeta. Nayi-ke indzaba yokuthi-ke sasiyaveta ukuthi bazalwane, hey Nkosi yami. Uyati lokho ukuthi nakuthiwa siyobheka eMpumalanga kusho ukuthini? Hlala kuTshundi. Ensimini nase-Eden nabaphuma labantu baphuma bafulathela eMpumalanga futhi babheke west. Ngiyake ufuna wathi umoya wase-west. Anyways, the 4 cardinal points. So why kuthiwa siyobheka eMpumalanga akushiwo physically. eMpumalanga isho revival. So ngakhathi kwenteka sona babheka eMpumalanga. Jesu babheke eNtshonalanga. Jesu kena asibuyisela ensimini yase-Eden. Ngiko kwabekwa likherubhu lapha leliphethe inkemba naJesu kwabita athi imsike le nkemba nakasibuyisele ngekhathi. Ingakho kuJohn 20 kuthiwa uthi Maria uyamthinta hayi ngangithinti ngisangabuyeli kuBaba uyoletha report. So yamsika Jesu leyo ngilosi ngakhathi asibuyisela. Sesiyachaza kusho ukuthini lo. Stay tuned. Then-ke sesibini siyachaza ukuthi kunalolo 42 months and 3.5 years kunale period ayibona Daniel ya 7 years. Sasiyachaza ukuthi i-Iran lekuthiwa iPersia. Kunalivesi nawucala kuchapter number 37, 38, 39, the 3 chapters, because that's the state last khona. Kuthiwa it shall come to pass in the final days ukuthi thou shalt think an evil thing. That's Persia. Lenivele endeke mhla ka7 October. Ngiko nyathi sisinje sisukumile kanjalo ngoba lo Israel lona lo physical uchaza Israel wakumoya. Kwendekani abacabanga into. Phindze futhi lapho bese kuthiwa-ke utawuhlangane ne-alliance yakho. Njoba nje kunalenye ivideo lesiyibekile nalenye i-screenshot lesitendile. President sethiwa iTurkey washo wathi Israel soon will be stopped. Itolo loku bengihlanganisa lamanye amavideo. President wase-Iran sohambile waya ku-Putin. President wase-Russia. Nemamba ama-comments abantu kuhle ukuthi iRussia isupporte i-Iran. So kanti nawufunza iBhayibheli uyakhanza lokuthi ngiphambene nawe Gog namagog nabo bonke ama-alliance akho, that is onke lamave lawo. Siyakhumbula nje iTurkey le kuyiTurkey yalo bekungibani katheni sibadlalela nje bazalwane labanye ivideo ngemicibelo sachaza lamave lawa niyawubona sebekubobani ligama. It's amazing, it's there in your Bible. Sachaza-ke sathi nalokuthi nje lempile seyitawube seyenda sokuvela umphiki Kristu lotawuchamuka lethatha indlela ezintathu. Phindze 2 Thessalonians uyachaza ukuthi ngeke lifike usuku that's the rapture. Kunemehluko between i-rapture and the second coming. Ungakaqali kwaba nokuhlubuka. Ukhumbule ngiyakusammarizela ngoba samemetela hawu bazona bendile kwabo.
hey mina ngeke ngiyamcibela, but ke siyabonga lokhu sesitobonga nje bese tokhuluma kabanti lo 42 months lo 42 chapters phindze futhi asiyachaza ukuthi emva kwaloko letinsala tawutenda umbheki Kristu number 1 government, number 2 one currency, number 3 one religion. Ngoba niyalwa kutaba nenkolo, kutaba nekuthula emhlabeni, thina lapho sihambile siyadediswa kuyohlola umsebenzi nakaphela 3.5 years thina singena emshadweni welundlu ngala emhlabeni kuvela lathi Jesu kuLuka 21 kuyoba khona usizi lolungazange selube khona ngila khona ukuthi uyamthatha Jesu bakhuphude ilizwi kuthiwa abantu bawusindiswa ngenkathi yabo ngiko Revelation 20 kuthiwa ngabona lapho bebancunya emakhanza abo laba ngazange bamukele liphawu beda bavuka baphila na Jesu 1 million years 1 millennium 1000 years labo ngilaba labatabe babulewe kulo 3.5 lo 42 months wokugcina dijulile these are modules kuthatha isikhathi ukuthi kufundziswe ngoba nathi ngisathu saba na 2 sections bazana lebe bangena basibamba isikhathi 12:30 sagcina sesihamba sekuba besithi after 4 sagcina sihamba after 5 emva kwaloko singakaphumuli sibe na prayer kwabe sekungena ke lenye section bazalwane laba baphutaphuta ke bona bafika laba yangabo 7 futhi simo sabo ke babena semhlanganweni elabo nje kwaba nekusdisturb but ke saphusha sagcina sabona ukuthi hey kumadima sacetha ku after 11 sagcina sathi ngoba inzima sikayikhokhi khona bese sidakwenda nabo saba excuse kwasala tinkhabi ke letabe seke sethi yakhona kuma sayizahamba ekseni nga4 bebangeke bakhona vele ngoba ngihlale ngisho ngithi sibe sibuka nala kangwane nangabe kumbe kunemicimbi baphusha abantu ilanga linye nje kube khona athi mhlambe batawulala vele very late baphusha nakumsebenzi ukuyela emakhaya kuyiwe emakhaya hey tinkonzo tentaphuta kuphuma yathi noma nje ngibekeze nje ukuthi siyede ekhaya kini mhlambe sitawuta kungilesine yathi lo lesine nje bakuhlepa netehlakalo khansi niyagijima esibhedlela hayi no sitahlala side noma nje ngalesine singede salala thithi ngoba lesikwenda lapha sikufundisa musa kusiko ukuthi siyaganga lo moya ke lona wasethi bohulumende lokuthi take the Bible out uchama ngendlela ehlukahlukene nalapha ke sabona sathi kunenzima vele ke labanye bafakaza ngoba besichubeka kanjani le besikwenda sathandaza sigoca phansi silange phansi saphinde sakhokha ema-TV sabala ngephandle saphinde sende ibrayi lebese sidawuyenda nalapha sende ibrayi emva kwaloko ke kwendiwa hawu kwase tiyavakala tindzaba ngoba kuba ne-connection hawu kwatsha vele lokhu nathi besingadi ngoba uNkulunkulu nje uyasimisa abantu balakhaya bakhuliswe ngilokho ukuthi kube khona ukuthi uNkulunkulu asimise nje ukuthi mhlambe ngabo 4 ekseni ubone sokwendeka into lethide hawu naku kanti thina besilede nje kufuna umuntu aphuma esikhaleni eme nje eme kanjalo lokho ke phinde sokuchubeka nje sichubeka wasimangalisa uNkulunkulu kubuya ke tathi kumphiki Kristu nasakwendekile lokho ke ngikho iBhayibheli lithi ke Jesu tabe siyeta kuthiwa ke bhekani uyeda ngemafu lapho kaseta with the church lapho sidabe sesinale mtimba sesiyachaza ke Jesu nakavuka waba nalo mtimba lona ukuthi ungena kanjani amafastela avaliwe phindze futhi nakafika bamniketa uyadla uthi godani into ngithinza sipoko side emathambo njengoba mina nginawo angene njani elibonzeni awucabange lokho sakuchaza ke sathi ngilo mtimba lesitawubuya nawo ukuthi asibona njengoba nabo Philip nje kuzenzo 8 kwaba khona sibahluthiwe naso ukuthi asibona silapha awumnisi bekasulapha hey satomangaliza baza ngiko nje phila kungcwele ube umKristu ulifunze iBhayibheli ulidadishe bese uyalidla utawumangala lencwadi lena bazalwane lo ngathi ithanza kangaka bomnisi kancane nje sebafakile funa sicela indlela uchubeke wena ukhansi uyacansuka you're missing out lokwenda akubona ukuthi hey nconco mnisi lokunye vele futhi sekukhona ukuthi kuyavaleka so afuna ukuthi ukuvule uphushe utosikhanza but it's still not late sekuthi nje lo moya wecansuka vele ukhona ucansuke nje bantu bangathi bangakukhama nje hey ngathi bangakukhafulela siyabhekile thina lokho ngoba nasesisodwa siyabhambatha kuthiwa naloke mfana naloke njengoba ngase ngasho nje umuntu loyibele likhulu nje ukuthi athi siyaniphilisa noma athi hey la kodwa hayi phindze sibathe thina sithi joyous birthday angifuni mina
vele unelungelo, but thina bese sibanapho question mark phinde satendise lo muntu. These are just few examples nje ukuthi why umperforme, why kube ne-rejection. And then ke kuloku lokuyingcikithi ubese uyasimangalisa ke uNkulunkulu nakazi nje gwabu sesibona ke lo lenza base-America phinze futhi lokuthi kangwana sichubekeni sithandazeni kungatoba nethi phepho. Hey bazana kuyathusa lokubona lapha nini nje kukhona lapha khona labanye sebawa-release ama-video khona beba-rescue nje umuntu lapha, labanye bayakhona kubona lokho ama-short lokwabo 30 seconds kubonakala ukuthi nangu yaloya nje sebamkhokha emandini sesidumbu kunjani njani. Phinze ubuka lama-video naleti kugeduka naleti nalokubhidlika sasho-ke le ngicela seke ngasekugcineni kuze kwathiwa kuLuka 19 verse 40 but yena Jesu tshela abafundi bakhe bathule uthi Jesu, if these keep quiet the stones will begin to shout. Livesi ke lemfundisi lesihambe ngalo sifundisa esikolweni ukuthi yes Jesu bekasho ukuthi uma kusikhathi singidunye uNkulunkulu athunyiswe bathula labantu lawo ematshe atawumemetha beyangasho kweJesu ematshe. This can be long, but kubuka ke sister utakubamba nami ndakuchaza ukuve in short time, but it needs time. Esikolweni sikufundisela sakufundisa inyanga netinyanga. Sathi ke Jesu bekachaza ukuthi inature uma abantu lengibadalile sibangikhonda, uma bangangikhonda inature itawungena esikhaleni. Uma ke inature idumisa uNkulunkulu kulimala abantu bese lo 2 hours vana singabe sesonveni from 11 to 1. Sakugijima bathi ba-helicopter. That's the thing. Futhi ke kutawuchubeka bomfunza kahle Luka 16. Lesi Bhayibheli wathi uNkulunkulu abashaya abantu njalo nabo sitabe sikubona kulabo lesibakhethile. Ngoba sesibonile nje sekuthi indaba ochubeka nje sithi hey njengalapha kangwane kuthiwa ngemandla avuteli hayi mnisi nisitshelelene ekuseni wena kwente njani. So sitaqhubeka sikwende lokho but sesiyade ukuthi vele naba labatakude nalokuthi nje kusekudleni ngeke umhlabele lathi izwe osukulo linendla lenkulu woza ekudleni kombuso wezulu buya mntwana buya. Jesus. So kunendlala nawuthi kuze kuthiwa musakulibala musukulibala kusho ukuthini lo kunabulima nathi sibona mina ngeke khumbula kuNowa daze siyanconcotha uphi umnyango wami pinze ngibuye dabe siyanconcotha daze siyonconcotha lapha kude ke lokwathi come in noma ungibani Nowa sivulele. Well angicethelele so sasichaza ke letinye isikole nje safika nasathatha ngumanye we-deputy nje kulesinye isikole wathi hey bazalwane yathi pastor uyangithusa man bantu bami hey Nkosi yami yathi lento siyayibona sichaza ke lokuthi labo earthquake sathi kunabo body quake yabona nje umuntu sithombe sonke siyathi ubuka umuntu lonabo gonorrhea bo syphilis nama private parts nasakhakhabukile lapha. That's a body quake. Sichaza ke zinabo earthquake bathi Jesu daba labo earthquake yendani earthquake buka kula mavele kwenteka kiyo la bakhona tithixo kunjani indalo seyibese iyadumisa. If these keep quiet the stones the nature will shout bese limata umuntu emanda akhukhula abantu yakwanje uhulumende ukuthi nabona imoto letindandako nje dakahla umphakathi khokhe itishumi nanyalo kuyendeka khanzakala ukuthi ube sokugula umfana nawe siyababuka abazalwane yini lokuthi ningamlaleli uNkulunkulu ngoba nabe udle tissue so kubani siyagula uboza unake nje lo munye kube khona athi shaya chorus kuyonikela abeke 10 emalangeni kanti bovanza mhlambe ncane nikele nga50 bese uyabuka even nabe lesinabo la mission ngibe ngibabuka nje bantwana uve ukuthi bani sebayathi nabo kube khona ukuthi ubuka imali yokugibela esibhedlela yolanza amaphilisi sebambhandishile phinze ke ma-females siyawadi wona ukuthi every month lo munye kube khona hawu kwendeke nako nawe uhlala phansi bese kuba khona seyimfundisi yathi lokuthi singalaleli thina suke sibukele ukuthi leti moto letindandako ini ngoba labantu abakamdumisa uNkulunkulu kanti nathi kukhona nje lokuthi uNkulunkulu bekathi angizile 2 days bekathi angifundise incwadi yabaseKorinte ngicethe ngangakwenti mina
but nje kakhulu nelathi emalini. uNkulunkulu ushito wathi nje khona lo mnikelo nangiya ngasuka ngagiya mina ngagiya maybe 20 emalangeni ngibe ngive kahle. Phinde kwathiwa ngithatha imali ngiyopurpose bani imali nje lengangabo 300 nasa uNkulunkulu ayihambele. Manje ngilosethi into leto kwenathi khona senayenga ukuthi we under the gospel of grace. Yes, nami I'm preaching the gospel of grace, but umusa waNkulunkulu lithi iBhayibheli ungawendi lite bese udlala ngawo. Anyways, quite we understand niketa kona bema notes asakhona. Well, and then again safundza lokho eNkulunkulu ke asho ukuthi hey leni mfowethu ukungibonga le ubese ke uNkulunkulu mbula tindlu lesitawaniketa eMaswati. Ngiko nje ngithi make sure ukuthi uhambe uyobuka lapho usala ukuthi hlale nihlala kuna i-channel naye. Part of it ke ngiloko ukuthi sivile nalabo basho bathi hey indzaba ye-climate change umbane vele sekuba ingoti ngakho labanye sibachazele ukuthi endlini nje ngoba phela vele ngishiye amafasitela siwavulile unless nabo labakhanzakala ukuthi amabhakla akahle futhi kude nentimbali okungangena tinyoka nakushisa. Litulu nje bangathi litawuduma asithi nasenhlete endlini sivulele amafasitela kungena umoya lokunye akusiyo emaloyo umbane awufuni la kushiswa khona la kushisa khona. Sakuchaza ukuthi umbane bashisa bathi linyuka lezinga bangakho abantu abashaya umbane. But ke thina sithandazile singeMaswati pheze nakumakhata sasho one time ngase iBhayibheli lalikhuluma kuze kutaba nendlala lisho kutaba ne-drought lithi there shall be famine. I-famine iyobanga ukuthi isikhathi line kakhulu line kuze kudla kuguquke kube yelo gcine kube nendlala. Ngiko alisho kutaba ne-drought lisitaba ne-famine. Tonke lento sesihlanganisile ke Maswati nani bazalwane so that bantu bayabhubha ngokusula lwati so that sitogucula njengoba nasihamba nalama TV nje sithi bantu abasabhubhi. Lelo verse lelo njalo sa-exist kithi abantu bayabhubha ngoba siphumile vele nanyalo nje nako ngifaka lwati ngokuthunya uNkulunkulu. Angiphethe ke ngokuthi ke bazalwane basenibonile ukuthi start khuluma letinto ukuthi kuze siphephe singeMaswati siphephe ukuthi nina nje why ningabe netikhukhula njengoba sibona uyalithanda live laseSwatini uNkulunkulu. Ngatona letinto leti nalabanye labakwendako labanye abamemeteli labafaka khathi nathi lokunye nasi kuveta suke singamemeteli suke sikuvula ingcondo ukuthi hawu yathi vele ngabona nje umfundisi apostile angadi ukuthi kusida mina but ukhumbule ke ukuthi unomoya wokucansuka futhi vele siubhekile nangabe ngeke ukhona ukuthandaza nanyalo sesikhulumile nje kulabanye sekuphinde sekuphakeme kuyetulu but it's part of the journey. You have got a choice la emhlabeni awubanjwa ngengane. The gospel is free. Angiphethe ngalokuthi ke that is why ke bazana ngithusakho lokho ukuthi ukupha nje isithombe kancane kunezinto ezingu-2 ukuthi lencela ubhale phasi amagama na kuneligama lelethi kuhlwithwa the rapture of the church, the number 2 the last trumpet. Umfundisi kuhamba umfundisi wathola ukuthi liBhayibheli lithi sengikhulume kaningi lokho but namhla ngifuna ukubeka nje lenye perspective lokho sibazana sithi bonakaliso tekugcina. Asicale nje ngalapha elicilongo lokugcina. Ngimaphi lama emacilongo nalesi iBhayibheli sitawuguculwa 1 Corinthians 15 ngelicilongo lokugcina. Sasiyachaza ke seligama lesicilongo lisho ukuthi Samon. Ngase singachaza ukuthi laba nje lokhansi na ubuthi umfundisi wakho ukuthi laba lokhansi uyanatha tshwala uyajola uyaphima uyahlobonga uyeba imfundisi yena usala yebo utawusala uthi kumfundisi njoba nade ukuthi sathunywana uthi yes ngiloko ukuthi thine lesitawuhlwithwa selasikhala lelicilongo sine nje senzaweni just nje njoba ngachaza lamacilongo ngaba ukuthi la ngikhala lelicilongo ukuthi ngingahlobonga ngingaphingi ngingebi naso ufuna kwenta lamacilongo ukuthi mhlamba ngaba nale kubo 100 but sibe sithi nje lokuhlobonga kuphinga nekunatha tshwala stars nje thine libandla lisenzaweni la lingahlobongi khona lingaphingi khona lingebi khona noma mvu ngamshene imali ngiko nje thina sebe kahulumeni asethi ngaphaneni hayi ukuthi sendela ukuthi sabe amaphoyisa sitawuphuma ephepheni no singeba bangazibona but siconza lokuthi kunelicilongo lokugcina alikhale lisamone phumani mnize kwebeni phumani ekuhlobongeni bese ke sekuba nalamacilongo onke nakuthiwa ke licilongo lokugcina hayi sitawukhala lithi bam 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 licilongo lesho Samon ngiko nje uNkulunkulu akathi zila 2 days fanele ukukhala licilongo lithi mnizila 2 days phinde sathi emacilongo singathi ang 66 nalikhala licilongo nje mnisi angibekise nje ungangikhanze emotweni noma bengikuphi nasebandleni nje shothi singathi licilongo liyakhala inkonzo ekhalile seyingenile nga11 nga12 sekusukumitha inxeko
ukhansi lapha kalobamba emasonto akhona mhlawumbe balapha kalobamba bafunza amaHebheru, emasonto la kumathapha mhlawumbe afunza Isaiah, alapha kamanzini mhlawumbe afunza abaseKorinte, emhlume kanjalo. So ungathi-ke ukuthi to make a story short-ke, shothi singathi emacilongo nje singathi aphinze khona la ngu-66 kube khona athi umfundisi emkhanze kula malanga ngathi ufunda incwadi yabaseRoma. Shothi uNkulunkulu uthi asengihambe ngiyoba samonti lapha baseRoma. Imnanzi le nto le. Phinze nalati imalini khona licilongo leti imali singathi 10 amalanga, nelicilongo la 10 emalangeni. Namuhla ngihlanyela nga 10 emalangeni. Kulecilongo la 10 emalangeni, la 20 emalangeni, up to 200 bese kuba nabo 300 400. Nangabe yabona umfundisi ufaka imvilopho noma nje sengibekisile imali lesingiro. Umfundisi uthi lapha kusemcimbini wami wabeka 200. Ngitsheliwe. Ngiko lokho bese kungena lokuthi abebazana basaliva neliphimbo ukuthi utakudla kuphi leti ncwadi ezingu-66 emalanga nje angu-7 evikini. Ngikuphi leli langa lafuna uveze licilongo liyangikhalela ukuthi angidli ngolwesine. Phinze kulama hour langu-24 Peter and John basukumisa isishosha at 3 p.m. Wena ngikuphi lapho kuba khona ukuthi nami nginetishosha dam. Thina-ke tishosha ngento kwaba ngiledi. Kube khona ika-3 asengiye ngiyobona bakamnisi. Sidonivusela ndothana mase siyabonga ngathi wafika at the right time. Ngoba thina simanje sichamuka. Kufana nokuthi nje ngizila mina ngizila at the same time, at the right time. Angigeji. Nemali engihlanyela ngayo kusemshadweni ngikuphi. Netimvulo yopho loba khona ukuthi anale khana liyasami sohlanyela nayo imali nayo. It comes from God. Liciko liyangikhalela sona ngibhekele. So laba abakhalele ke licilongo ukuthi yena bafunza kuphi, badla kuphi, bazela nini. Lelokugcina ngoba lelokugcina ngekhathi-ke sengikhona ukuthi ivela. Ngiyako nje ufuna ngithi ivele ngatshela umfundisi singikhokhe emalini. Ngiyothandaza nini nesideke bazalwane this is a long sermon. The same thing applies-ke nalokuhlwitha. Lokuhlwitha ngakhathi esihlwitha kutabeni nakhona kukugcina. Sina sesihlwithiwe etshwaleni, sihlwithiwe ekuphingeni, sihlwithiwe ekwebeni. It's the same thing. Ufuna nje ugucule ngala. Lokwelicilongo bese uyakudadisha utawuhleka wedwa uzwe ukuthi hey Mnisi sengiyakuvuma ukuthi kwathiwa Mnisi utana bangakhe. Ngalokuthi kwathiwa na ubithwa nga-97 kwathiwa utawufihlwa nje ufakwe bese usopho ukuvela nje labanye ubahluphe ubana Jesu nakagonwa nguSimiyoni kwathiwa hey lo mfana lona utawuhlupha phinze futhi avuse labaningi. Livangeli kanjalo kufuna bena labaningi phinze kubena labaningi loba sidakho. Phinze na Paula kuzenzo 28 kuthiwa le nto lena iyaphikiswa. Kodwa ngithanda kakhulu lo Luka 2. Simiyoni akagone Jesu wathi lo mfana lo utaba sikhubekiso phinze utawuvusa labaningi. Sinjalo ke nathi. Funa bebe khona ngibekise bebantu lamhlabeni besingathi babonke bang100. Funa kube khona at least lo manje afuna sibedlule ku10. Funa bebe khona la ku 6 7 bo 8 bantu abathi nabo Mnisi. Mina nje la ngikhona kulabo kuyangithokozisa ngoba ngithi Jesus. Bese kuba khona ke laba labo 91 92 labathi my Mnisi siyabonga. That's the gospel. Basuka bonke baba 100 bathi Mnisi my vele siyabonga. There's a question mark. Ngikho nje isiBhayibheli love your enemies, do good to them because that's the gospel. Well, so hambani ke nokudadisha lokho. Sitakubona ukuthi wow. Dabe siyabona umfundisi vele wathi uNkulunkulu abangilecturer. Ngiyakubona ukuthi udzinga isikhathi. Ngikho nje kuhlale sisho ukuthi uthine asibone ukuthi kwenzeke. Asafike ama invitation ngihlale ngibekisa nayo yakithi. Kuze noma ngafika kuthiwe siyacela Mr. Abo ungena lapha kaviyo. Singona thine sibo lecturer lesidinga isikhathi. Ngikho lema service ethu kuba kanjalo. Asihawukeli nje. Ngiyako sisupporta bonke labantu sihlanyele imali. Asikahawukeli. Because siyathi lokuthi lesikhathi nje sekuthi ke njoba lamanye amasonto siyaya nje siyakhona isikhathi semoni uyende nje abo 30 minutes uthi mfi. But ukuthi nje ungasikhanza ukuthi simebathi ivuselelo ngoba nakhona tagcine sifuna bathi inkunzi ikhonya kahle sibayeni. So ngikho nje thina kuba khona ukuthi sihamba lonke le live singene emakhaya. Ngisengakhuluma nje abantu baba khona nyalo sesiba nemakhembe emakhaya futhi baba baningi labantu ngoba kubikwa lithende nje lapho noma kune sitting room. Bantwana bethu bomakhelwane futhi bona ke sengiyabagobhisa nabafundisi labanye. Akunodzinga ukuthi tiponje ngoba ngibekise nje ngingabekisa kuphi nje lozi mhlambe ndazi ngiyambekisa labanye ngathi laba bakalozitha. Emakhaya khona ukuthi labantwana laba kutaba khona sindalikhana le just like donethi umvuselelo nje nibeke lithende lapha ensibini.
ukhansi ukuthi labantu bala babe baningi nje labantwana ke bayeta abafunde ekseni balala emakhaya phinde ekseni sebakhona la sebagezile kuyafunda badlala emakhaya kude ukuthi ningapheka seningamane nje lento elithiye ngiloko lesikwentako singakumemethela kuphi lokho sibhala ku Facebook sihamba thini usibone sikhembile ekhaya usibone sobona nje imoto iyangena emission babuya lapha bese ngathi sisebenza underground we are doing impact such teachings yawafaka le wena kude awusala hey bamnisi babalanjela abantu wena wasitakala ngikhathi lapha ngoba nyalo ngikhani nyalo lento nathi sivala ubunanzi uyabona ba incola ivuya umshayeli umuntu usinakafundi sathi kuze kuthi qhosololo ba ngekhathi ufundisela abantu bahleka bathi hey mnisi walichaza iBhayibheli that's the calling that is why ngisengasho ngathi kukholweni uyapenishelwa noma ke bufundisini awuthi noma besingapenishelwa ngoba vele seNkulunkulu usitile sesikhulisile abantu bakhona hawu cela nayo imali ngeke nje sibe netinkinga ethi imali ngoba nawe ngacabanga bonke labantu labangaka ngale basangiteka nanyana ngiko ke vele ngoba sishumayela imali uyabona ukuthi even nasegugeni sitawuchubeka but ngiyabekisa nje ukuthi bekhona ukuthi aluyekela manje kuma revelation akapheli phindze nebantu futhi basithakala otherwise sesinabo bantu lesingathi sibangasondla because vele we did impact yet nyalo ngani sent impact lenkulu livangele bazalwane ngakhathi umfumsida dabe selombathe hey mina ngicela kuletha inkomo ngoba wangisida wena man wangisida that's the gospel ngeke Jesu uthi freely it has been given freely give asiladi thina lo stars nawubona umfundisi ufuna kubhadala no funa kube lo muntu ube kuye uthi willing ngiko nathi inkozo tethu kuba khona ukuthi njoba siyale emakhaya sithe nama TV bese uyacabanga ukuthi besingachaja lapha but lesikufuna ukuthi bethe labantu nasiphuma bathi bazalwane maye siyabonga idumo liya kuNkulunkulu bazalwane siyanithanza kakhulu it's amazing bathi ngeSwati kusangakabiphi bathi more is yet to come let me pray babe uhlete enkhadimulweni ngoba le nkhadimulo inguwe wena uyakhadimula wena ulive lakho linguwe ligama lakho lingumbhoshongo locinile ngoba nelive lakho lingumbhoshongo wethu ingadi yakho inemandla ngoba nawe ungemandla ethu siyakubonga ngaJesu loyedwa waba inyama wambatha inyama wasivulela indlela ukuthi konke sincobe ngaye uvukile Jesu uhleti ngesekunene sikaNkulunkulu uyabuya masinyane wasimangalisa Nkosi na usebenzisa labanye kuze lapha nabathi basenzisiwe bathi Jesu la enhlitweni kodwa bathi uyabuya kanti basho ukuthini sathi siyabambulela ukuthi vele wena Jesu phakathi kwethu at the same time uhleti ngesekunene sikaNkulunkulu awukahlali nje uyasincusela uyesabeka ngithi bonga uNkulunkulu umuhle umnanzi uyanongotela kulabo Nkosi labathole wena banenhlokothi lengakhulumeki athi umhlabele hlengiwe yeke intokozo ulwimi lingeke liphumisele nathi sigcine sithi ngoba umnanzi phakathi kwethu umuntu wethu wangekhathi nangiloso sifundise kaningi ukuthi umfuna kashonile kuthiwa abana akasekho kodwa nangi uphelele lapha nangaba kathola ingoti yini lengekho thine wathi ke thine lesekhona ngeke nje kuthiwe mina ngisekho ngoba Nkosi kunemuntu lo ngekhathi ushido sinasibona abantu bahamba sibowathi sidindlu dabo bona balengekhathi bangena by birth labanye bathi awuphuma by death thine labanye lesithandazela ukuthi siphume by rapture sitayishiya lemdima dindlu tethu la sihlala khona ngakho ke lo mfowethu ngekhathi Nkosi uyakhanuka ekhaya kubo yena uyadla siyakubonga Nkosi ukuthi thina sidla wena siyakufukutha sikuva kahle na uthi kuJohn 6 asidli inyama yakho vele uze uthi inyama yakho ikudla sibili ingadi yakho isinatho sibili yeJesu siyatsakwa la ngadini yakho siyayimbungutisa nje mbumbumbu ingadi yakho isiphuzo sibili inyama yakho ikudla sibili uJesu siyabonga siyawenda emabray sithi nasiphatha lenyama silambile sithi wena nyama ungaba mnanzi awufanani nenyama yaJesu siyabonga Jesu ukuthi Genesis to Revelation your word is your flesh alibekeki phasi iBhayibheli ngoba Nkosi linguwe siyakubonga lemfihlakalo lengaka live lakho lesimfihlakalo beyifihlakele so uyimbulile manje qhubeka kwambulile emaswati iSadak neAfrica nemhlaba wonke labo labangamadodana akho umhlaba wonke Nkosi siyabonga ukuthi ucoca nabo usibeke enzaweni yini dingaba tethu tiyavana lizilive lakho umoya wabaprofeti uthobela abaprofeti siyabonga babe ukuthi nathi kudlala abantwana eswini lobudodzana uyakhona ukuconnectana buconnecta nendodzana yakho lenye sekunene sakho uNkulunkulu dunyiswa njalo ukhothanyelwe egameni likaJesu Kristu amen akube kuphile emoyeni kini bazalwane kube kuphila nasenyameni nasemndenini yenu amen